Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah Teala'ga maqtaloq olsun. Peygamberimizge salamlar olsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, menden keyin 4 halifa kuruladi, 4 halif bo'ladi. Andan keyin patşalık bo'ladi, patşalıktan keyin halifat bo'lmaydi. Biroq Peygamberimiz aytkan, qiyomatga yaqin 5 ulug' adam keladi degan. Anan qiyomat bo'ladi degan. Peygamberimiz aytkan 4 halifa, birinchi Abu Bakr azamxon, ikinchi Umar azamxon, üçüncü Osman azamxon, dördüncü Ali azamxon. Patşalık bolsa Muaviye azamxon. Endi biz aytgan şu 5 ulug' adamdan 4'e geldi. Munda aytganda 4 halifa tuzildi. Birinchi Mamlakat India, ikinchi Nurullo Beloskiydan, üçüncü Talha Jallovatdan, dördüncü Vakıt Asılbaş Soğuk'tan. Hem hazır adamlar halifat dese bunlar çok ciddi. Demek halif degen söz bu Allah'ın hükmünün bekem karmagan, Allah'ın hükmünün to'g'ri yetkirgen, chinchi adaletli adam da aytadi. Hem az buni to'rtta İmam Mahdi'ge biri ketdi, biri olib keladi. Biroq İmam Mahdi hazır kelelek. İmam Mahdi qachon keladi? Al bir adam bilmaydi. Bir Allah'tan başka da. Biroq bir uçur keladi inşallah. Allah'ın hükmününce İmam Mahdi keladi. Hem hazır 4. halifa vakit bo'ladi. Hüküm vakitte. Hem şu vakit bilen sınav oladi, munda jattan elek bo'ladi. Kim şu hükümge itaat kılsa, iyilikte oladi, fayda oladi. Hem itaat kılmasa, karşı çığa turgan bolsa, hem Allah özdері biledi da. Halva. Allah Teala peygamberlerdi жіберген қоғамға жүр. Ошол қоғамға пайғамбарлар өкімді алып барған, өкімді жеткізген. Бирок ошол өкім акылга каршы болгон. Качан өкім барганда қоғам экиге бөлүнгөн. Бирок кабыл кылган, бирок кабыл кылган эмес. Алла Таала кааласа хидayet берет, Алла Таала хидayet бербей коет. Бул Алла Тааланын өзүнүн иши да. Эми биз бүгүн пайгамбар эмеспиз. Бирок биз бүгүн пайгамбардын мээнетин улоочу адамдарбыз да, жөнөкөй мусулмандарбыз. Муну сокулук менен карабаттан тургундарбыз. Şu bizim cemaatта 10 kişi. Şu 10 kişinin fikri, 10 kişinin talabı, meniyeti to'g'ri bo'lgan sebepten şu cemaattın ardından biz süresiga to'g'ri geldi da. Bu yerde hiç qanday bir adamlardan, bir cemaattın, bir adamın teşhisi yok. Bu yerde aytib qo'yayım, bizde 10 kişi. Allahu akbar. Demi Kırgızstanda dinge, davatga qarshi ish bo'ladi. Bunu iki halifаны Nurullo'nun vakıtta şu dindi davatın seveden kamap koyuşu turmagaçı. Bular hak menen, çındık menen oturadi. Demek bizim talabımız oşol Nurullo menen vakıtты çıkarsın. Demek biz bu sözü ayta turgan жерге айтыш керек эле. Бирок бизди аерге biz бара албайт экенбиз, жана бизди алар кабыл кылбайт экен да. Ошондуктан biz айда жок, мынау видео менен кайрылуу кылып атабыз да. Allahu Ekber. Yemi bu din kalымен жүрбейт, bu din түшүнүк менен жүрөт да. Bu түшүнүктү Алла Таала берет. Адам адамга түшүндүрө албайт. Эгерде түшүндүрө турган болсо, пайгамбарлар коомго түшүндүрбөйт. Түшүнүк бул Алла Тааладан келет. Эми биз 10 киши ушу нерсе, ушу өкүмдү, ушу таказаны түшүндүк да. Эми түшүнүп туруп биз ушул элдерге, адамдарга муну айтып жеткирбесек, бизге зыян болот. Эми ошону угуп туруп адамдар кабыл кылбаса, бул өздөрүнүн эрки болот да. Бул пайгамбардын мээнетте өтө адилеттүү болот. Пайгамбардын мээнет сунушталат, кабыл кылабы, кылбайбы, ар биринин өз эрки да. Аллаху акбар.